Saying gusto ko dirdi dogo nerdi itati sana var eldine sürükte yürek yükseye gün girer gün tasar gerek görseymeyi gün памяти нашего отца. И это, конечно, волнует. Говорю по-русски, потому что в школе я отработала 52 года. Так, поэтому с утра до вечера говорю только по-русски и, естественно, уже привыкла на этом говорить то, что я чувствую. Сегодня мы чествуем выход всех произведений, которые написал наш папа, большую книгу. И это заслуга Ксении Егоровны Новиковой. Покажитесь, пожалуйста. Вот.
И сегодня я хочу немножко рассказать, каким образом наши судьбы сплелись с судьбой нашего папы. Мы были оба студентами. Я студентка педучилища, а папа у нас учился в техникуме агронома, так, сельхозтехникуме. Вот там мы познакомились. Прожили с ним 30 лет, родили двоих ребят. Одна у нас старшая дочка Аня Егорова работает в Москве врачом в поликлинике 217, а внучонок старший, он работает компьютерщиком, а внучка Кристина, она работает в силовых структурах. А здесь, в городе нашем, находится мой сын. Вот, пожалуйста, покажись. Ага, мой сын. И кто не видел, пожалуйста, посмотрите. Так, невестка Ия Егорова Эдуардовна. Так, и внучонок мой Арсен, ученик Сахакорейской школы. Ну и, конечно, естественно, наша семья, хотя и небольшая, но очень мы дружные, очень сильно скучаем, конечно, о нашем папе, который так рано ушел от нас. Ну и, конечно, я приложила все усилия, чтобы наши дети выросли, стали специалистами, в хороших работах работают, я ими горжусь. И хочу вот сейчас обращение моей дочери из Москвы прочитать. Так. Сожалеем, что не смогли присутствовать на чествовании книги о нашем любимом папе и дедушке, но мы знаем, много хороших слов и воспоминаний сегодня прозвучат. Но так мы, его семья, конечно, никогда не сможем рассказать о нем, что вы можете по ниточке собрать сегодня вечером. Так, он был очень светлым, добрым, мудрым человеком, талантливым писателем и журналистом. Так, у него было очень много друзей. У нас всегда гостили из районов люди. Он всегда помогал и словом, и делом. Сам ездил с ними на охоту или просто поддерживал трудные моменты. Успевал заниматься нами, своими детьми. Готовил с нами уроки, домашние дела делал. В ожидании мамы и школы мы вместе готовили, научил меня готовить каши и много якутских блюд, всегда вспоминая, как получила в шутку ложкой по лбу за подгоревшую кашу, но никогда он не повышал на нас голос. Так, вообще ссор, тем более скандалов у нас в семье никогда не было. Он был очень мягким человеком, любил домашний уют и в то же время активно ездил и общался. Мы всегда выезжали за грибами, ягодами на рыбалку. С мамой он много ездил за границу. В то время это было сложно. Привозил много вещей для дома, а еще рано утром уходил в очередь за колбасой, когда были талоны, и пропадал на несколько часов, стоя в очереди. Он был очень семейный, любящий человек, поэтому и книги его светлые, добрые. Большая благодарность Ксении Егоровне, Анне Ивановне и администрации Мукучу, что увековечили память о нашем любимом отце и дедушке Егорове Ивану Иннокентьевичу. Дочь Анна, внук Ваня, Кристина. Ну и сейчас я хочу дать слово моим детям. Это Аялу и Ии. Пожалуйста. Большая благодарность землякам его из Мукучинского наследия, то, что не забывает моего отца. Надеюсь, с выходом этой книги, благодаря администрации Ксении Егоровне, Мукучи, подрастающее поколение будет знать о нем. Самое главное – это память. Ну, что еще могу сказать? Память об отце, она осталась и такая очень светлая. Он меня научил и охотиться, и рыбачить, привил любовь к родному краю. Поэтому долгое время я еще работал в университете в археологии, изучал родной край. Все благодаря тому, что отец приучил меня
любить книги в первую очередь. Для отца, значит, книга это вообще было с таким вот это священным как бы предметом, объектом. Была большая библиотека у нас, я ее всю читал, у нас целая стена была в книгах. То есть отец, он очень много уделял внимания вот нашему образованию, за что, конечно, ему вот большая благодарность и только такие вот хорошие воспоминания. Ну, еще раз хочу поблагодарить всех, кто собрался здесь. Буду надеяться, что его произведения будут и дальше оставаться в памяти, и не только в памяти, но и, как говорится, печататься. Но это все благодаря тем людям, которые как раз вот поддерживают память о моем отце. Спасибо. Презентации книги о моем свекре, получается, да? Вот. Я его, в принципе, вживую не видела. Я только знаю своего свекра только по рассказам. Вот. И, ну, я считаю, что моя главная заслуга в том, что я родила продолжателя рода Егоровых. Это Арсена Аяловича Егорова. Вот. Продолжение Ивана Иннокентьевича. Вот у меня единственная моя заслуга, я воспитываю своего сына. Я его родила тоже вот, ну, как бы поздно, в 40 лет, получается, это все равно поздно, но мне доставляет очень большое удовольствие воспитывать своего любимого сыночка. Вот, от нашей семьи, вот, я увлекаюсь немножко живописью, рисованием, и поэтому вот, второе высшее у меня, я закончила Академию художеств в Санкт-Петербурге, но закончила по факультет истории и теории искусств. Вот, знаю про живопись, ну, теорию, историю, но тут я еще практикую, поэтому от всей души хочу подарить картину администрации. Это вот называется «Ленские столбы. Река синяя». Вот. Я хочу, чтобы представитель Мукучинской администрации получила картину эту в дар нашей семьи. Похлопайте, пожалуйста. Вот, Анна Ивановна Сысоева, как вы помните, 10 лет была руководителем Мукучинского наследия головой. Ну, как говорится, меня окружают одни девочки, которые любят рисовать. Эту картину нарисовала моя дочь, врач. И эту картину просила передать, опять же, Анне Ивановне благодарность за то, что она поддержала выпуск и выход в свет. Лично вам. Она сама рисует, вот передала такой вот, просила передать. Следующая картина мы хотим подарить Ксении Егоровне. Пожалуйста, подойдите сюда. Ага. Эта картина, это образ белой лошади, прародительницы народа Саха. Спасибо. Ксения Егоровна Новикова, Букабяю, Мукучин, Хереген, Тарар Торсулатур, Дюк категориялах, педагог, библиотекарь. Bebi döngülaftarıgarı olurdu, biblioteka kilercemi öğreten, kene bu kina İvan Inokentьевич, Altıbon sahattan kene biyografiyeden çarpıdan hadibiletin bardan aman tertibit kiyim.
Ya bu sette o bir sahigar bollağına buka teribide. O sahigar zoya kovu tülüge diye Respublika'da akteri teribide. O bir sahigar kursu gidige de tahardır. Ona da o lehçeler hukukçular. Bilgi Kotkut Ulus Oğaçı Yaracaka Cemiyeti Eder Korespondenlerin hukukçu diyetten bana mutsuğun tarafı. Kini çeker geliger, kini emnilargar, üşüy bağım hukukçu neheliger, müzeyiger durar. Jet oyu kurumda barı o nağış sastaqız, Lenskayttan kelen. İvanina kençivi Jakuska korapa korsen taktan, kerken taksan. 30 yıl edem nahki olurun. Sana foto, bağa foto, yol kız oğlunun jolla şekergen 30 yıl olur. İvanina kençivi onlar köyler, keleşen doyu kurumda tüger. Anabın, karga sardanı münnetten jet ırıtın ıldır, sakın oroduna yaptığı Alexey Borov. Bu Alexey Borov olan maktallarda çekilgen bu kıraponu verir, bu bana verir. Улаханның мақтанабы, билге Иван Иннокентьевич Сурибот Пахановар наға бір мелодия мұғырыған хит болан қастан сыйлығына хиджар. Ambastan min uybanca görübüt tuğ qohan nöngü bilistağım deyip. Qotku hurna suluska bıhlağıta. Onu en xargı hardanı ünlerdin diyen qohan bar edi. Ariyatır. Bunu görem masa hoybudu mağay. Qadak bu ceve politiskiy nahantireyini mağayı attaq qohanı diyen min. Onu tuta ağın kirem bakıdı. Ақпытым, herhalde duha var ki dağacı. Ona min oçolorga qahan derge huriyen köreletim. Ağam bir sındaqı. Beyan muzikan etim bolan baran ırı huriyer tuhunan olaq tokuydulik kemimete. Olguna ma bu qohan megen ırı ayar bar. Am bastaqı üktel iyibin uhunar bit qohan bolar den begun bigetin etebin. Ona Bolokka o senin tuaqtağını mənağa bolba da bittiyen kihin oloğoloran istağını aqsın bigetik itağayar bolan eher bu en xarga sardanı ünlerdin yenireni koy budun kenditten hılan ara bolan bara mekergemil kaçanı gıtta bilistağım diye olata bu qohan bu ırıya Ekaterina'nın bihi kena gasketin bu tiyordonda taqsahıl Guyet bıgıtnan ıldır, ıl bolar, ırıyağa olaq suyar, ırıyandan olurur, olaq butun üstəbit, ırıya bollardı. Ondan bollana emiske eğer bit ırıyalar en qargı sardanı yünlerdin gel. Rovna kolubura ol toqtağını ıpras ka bihi duhatıgar bu hardana kurduk keres ve kirpayetiçeske obraz bıgıtnan eti. Naha dilin qohannak onmen Guriyabın horiyan baran kelin Moskvattan eyin kelen manıldığı hiccan qayanda korsiyokun nada diye. Bayattara kıtta osuna begi rıyaçılar, oçutoğu rıyaçılar qayandağın altıhar bilsen göstəğə dedi. İnyəğindən min qolubura bölüləbitim, aybutum toxarım Mikhail Timofeyev'ı, Uqqan Uybanı, Sargılana Golderova, Наталья Михалева, Светлана Егорова, Родион Ремеев. Енді көрдік ете бірге мен ұрыларым қоғанларын автордарын кіттер құрутын алтығар, оны біргелер, бірге ұрытығар, құрутын шүбелер иделеға тебет. Оны ұрыға тоғамет тылығыр өйгөр олары бар болағына бейге баяты кітті құру біргелер жады. Бұнта мен бұл қоғам олған түгід олырып батағым. Qaydak barından kine ayı kıta koşuyorku hep tu diyetler kelesedik diye bir ületiger. Ondan sonra bütün şu inteligentli bağlı açıklar kimin yağız fayda koşuydu. Tuto kotta elbak sanata hoş, skromnay, inteligentli bağlı. Ondan sonra hakalı yerinden şüvey ürünü hori bukun diyemde. Ondan Allah'tan denge ham tüm bilser, altı öğretibit. Bunun öte
бұл оқыт уақытта мәне бұл батиеві көрдік. Бастықы мен олырыйым, әме ақтары, мен егорап болан қалар. Аны тұрар болағына, бұл бүгін бір бетім келе мұғыча бетті. Мен кебәйі хеленетер ек құрды хаңыр етім. Ондан мұғычы болағына отын бейгеттен бары оға екі аңар үш көйі көйбат етер. Ұрып құты орта бөлі бола. Кебәйі яқтырыттан ұлақайдары атын ұлыс құрды хаңыр бұп болан бара еті барата бір-бес уға. Олар арсыне лүйшеттір, тоғыстар. Онда еті бары аймақ біле бары бір қаны өжондар бұд. Еті Степан Васильев болдың. Мұқычылар етекені мастақ болды. Оны бір тоғыстар, лүйшеттер, жөккөттер еті барада бір тоғын. Оны етекелін араран кабинетіне территориально сығар ақсан. Олар дейханы бұн. Кейді менталитеттері өтірі аналары бар. Орта бөлілі. Орта бөлілер дейіне. Онан ұлақ землягым бір дойдулағын қоғануғар үргәйбідейбін дейханы бұн. Оны бір симфонический туға тияқпын бағарабын. Сардана дейін тыл опсайынан Махардана хамай сақауыз серін хамай керехи бәккеті. Бейхі ұлық бұтыр әме суылталақ. Ол күрдің мен сұй бұдырым бұл бастақырым Хардана. Сибәккені күтті хетімнәқ. Оны бұл Сардана сибәкке дейін бастақы бейхігі оңыр кәргемнен оңыр мюзикл бұд. Деметінің ол сценарийінің аңғылды бұд мюзикл бұд Сардана сибәкке дейін атты. Оның қайдары бастақы ұлыған үйлевет барыта бұл Харданары кәтті хетімнәғын. Иван ендіңе демеші отчылығы түштен оңырған үгдік әйгілерттен ұяң әскі. Тудия құрдағы дейін. Онна бұл кенеттен бұл жонлары кергені ұғылыры сеніп қайдары көрдіққа майқыларына хегілерінен әме хақалы уайы менталитетті скромнай интеллигентный үйрәқтәқ нөмдірден қайдар кейі тұтығы тігілі көрір. Онан әйі дегерген ататтан есірапытын шүгілі бет. Онда бұл кенеге тақсы бұта жүғынна өлі бұты көрі оқ бет, ағы оқ бет. Онда хам айықта кейі оларына аспыд олығыр. Кейі ағын әрайынет болыға деп бұсеткен. Оны оларына аспыд олығыр ұманның өйлерге қалар. Кенағасы кәнчәрі чаттар өйді ханы туқ қанны кейі түрәл өскен аспытай тұғу. Кенағасы жолға әркетер қалылат бұтай ден өйділігі хандырлығар бұл кенеге ден қағандағаны кәнчік хотылуат, сұрылуат өйдіменнік. Онан жа ән қарғы арданы үйімдердің дені бүгін Екатерина Хуақ кәтем кені үлелі олар бүгін үлебік күні. Білген күйен кәлбетаға мен бәйем қаған тоғытағылы атшым уақ. Онан перепейбін манны олар жақталылар бары көмілігін ден көрді. Перепейк кәледі Аллағыт репетиция білген. Дағару мен үртің ұллатым дей. Итаттың дуға білер яннан айматы. Үшіге. Білген перепев кәледі дәдіні үлгі кәтем дуғар. Горы болыр қайық.
Мактал көмөгө дейин жөга хор болла. Та мында яка Иван Иннокентьевич бу жонугар херкетигер, доготторгор барагытыгар жогун маанылыгым. Барата табыллан, барата теңге болан иектин гытыва көмөккө этеңге жакытери сүрөк битте багарабыт. Ити ыры кайдак өскәбитей, кайдак сагаламытай ден историята маннык. Кыхынете, онда болланан мен сон сакастабыт, вачатавата боллана сон готовый атыгы ден суох, 6-5 сыллаққа. Олихим болланан ательеға хакасты бардым. Ана ательеға болланан қараңа өңнақ тоқтаны материал хоғаты. Олихим болланан буманны гөрі өңнақ тоқ бар еті, ткань. Оны уламын хакастатам деттан. Аны воротниккын ал детлер. Оны как раз мен подругам булам бербите рыжую лисицу. Оны ол воротниктадным, ол еще бир рыжая лисицаны был бутым, оны бергеге оңосты бутым. Оны бара киржектаганы мақмаған қарға ол барыта цветной, оранжевый барыта киржек сардана марынныры болу. Олегин эти ыры он гөскәбите. Спасибо большое. Üyeleri hakkılır ırığını, sakın unutun süreğer bölüger kiler ötükenler ırığının ayaklarlar bu da. Gün bugün eder çıktır, eme taptan olurlar. Debliğin beygi, Sakhavut Serin Nasyonalnay bibliotekatıgar Ivan Inokentьевич Егоров, сурьячы, поэт, журналист, драматург, аширкист, прозаик. Тугу халлар бүтебитей, тугу суруй бүтебитей. Onu Nasyonalny biblioteka fondu tuttan bugün kinigeler выставкалары келен турда. Маны бияха сәддатыяга главный библиотекарь, сюринюр библиотекарь Туяра Николаевна Готовцева. Үтен күнінен бүгінгі үйеріләқ тәрәйін кыттылақтара. Суруячы, поэт, журналист, прозаик, очеркист Иван Иннокентьевич Егоров 6-ны маңнайгы күнігер 1939 сыллаға кебейі орайонын мұғычын әйелегер күн сирин көріп біде. Төрөбік дүлбәтін тұғынан бәчәттемәтәқі тәрәтігер бұл күрдік қоғуяр. Андайдық диктіде әлбәғін, арай ән күндіктен күндігін, уат қуараттығын жәдірімен уңуардан әйігін көребін, мұғычым, мен дайдым, мұғычым, мен жалым, мен жалғам, мен дуалым. Иван Егоров 1964 сыллаға тыға хайстватын техникугын бүдерен барын кебейі районун Ленинес қағытығар сурналыс аяр үлетін суала сағаламыды. Кені маңнайғы очеркаларын сектүрін геройдарынан аға дойду серейтін кыттылақтара, районун араз әйкетін еннекі көнге сылжатчылар болалар. Кені үйерәғі ылбыт идетінен агроном болан қағыт бір балахатыгар оғыройчуктарға көмеден рубрикалаға. Бұл әйгі көрінігітігер картофель, сценная культура ден сүртәқ отчетоғы кемге актуальный. Вопрос әбет Никита Сергеевич Хрущев ол кемнерге бәйтін выступление тыгар картопой иңем онна оғыротаға иңем тәләғас ден онна кекке регионнарга мөлтөктүк үйүнне кебейи оройонугар эмие ол көрдөрүү мөлтök диэннен сиддетен бу агроном иделек уонна суруер иделек эдеркен Иван бу курдук рубрика ахан сагалабыт биллерин курдук бу эмие дөйдутун жонун үйүнү үрдүүрүгер кекке көмө болбутун сарбактаабаппыт. 1965 сыллаққа Иван Егоров сүгәһәрдәк коғас ден оғылырған аллақ бастықы кенегете тақсыбыта. Сонна тута кені ата уларыян сүгәһәрдәк ден болбыта. Кені кыржык олаққа сүгәһәрдәк келбіт кихи курдуга барыны бары иңен тоңон из дуhатын уран қасыхара билере онтукатын бейтиттен арарбакка ботуанкатыгар уктан сүген ихередиен поэт прозаик Николай Босиков суруян турардах
Онтон бу киниге икки тыгынча 17 сыллаакка иккистен бечээттенен тахсыбыта. Итикенниттен таю күнү агалыа диэн эми оголорго кинигете тахсыбыта. Бу киниге тыгынча 976 сыллаакка нучалы тылбаастынан өстө кең элбэх агачылардаммыта. Союз аражетынан берилен дойду үрдүнен ихиллибите. Тыгынча 961 сыллаакка эми оголорго анан спасение лебедя диэн тылбаастаммыт кинигете тахсыбыта. Тыгынча 965, тыгынча 979 сылларга республикатагы эдер коммунист хакка отдел себедисейнен келин эппеттир эредектеринен үлелебите. Тыгынча 971 сыллаакка эдер коммунист хакыт редакциятыгар үлели сылжан Петр Авакумовтын хомус түмсүүчелернере саңа сагалаан эрер уонна кеңник биллибит эдер кепсиянниктер бу курдук хомус диэн омурунюктарын печаттеппиттере. Эдерге эдерде этибит диэн биллилер суруналыс. Барбара Угарова эдер коммунист хакыкка үлелери сылларын эмие ахтар. Мантан ытчат кахытын арасыллардагы суруналыстарын тустарынан берт интелехиней чакчылары булан агыкка сөп. Иван Егоров бейте олоққо надалақ сыты вопростары табатаянан, дирин исхохоннақ ыстатыялары суритталыра, үлетигер итинник қылақтахара, келин усыран айымнелары сурияргар сүрдәқ көбөлөқ болбута. Ол күрдік тыгынча 970 сыллақа куяс күннер очеркалара тақсыбыта. Эдер очеркис кинигетигер хоту дойду қоғуын жонын туғынан суруналыс кехи республика устун аяннарыттан қомуллубута. Тыгынча 970 сыллаqa биллилээх суруналыс Прокопий Егоровтын малгиннар иелере диэн кинигени суруяллар. 5 уолун ага дойду көмүскүйүр улуу сери хонутугар ыппы тие Феврония малгина уабараха саха жакталларын, саха марах иелерин умнуллубат күстээх уабараха болан бүгүн даганы бехигин дибитигер турар. Барыта сүгөһөрдәэх бүрүөтүттен айыллыбыт, онтон каман тахсыбыт уабарас күн санаалаах сылаас тыннаах ие. Онтон бүкенниттен малгыннар тыннаахтар ден драматическай поэмата ытчат кахыытыгар эдер коммунистка бечээттенер. Тыгынча 974 сыллаакка Иван Егоров танкер капитана ден драматическай поэмата Михаил Спиридонов туһунан кинигете суруллар. Тыгынча 970 сыллааққа кустук ден прозаиктар хомурунюктара тақсар. Хомурунюкка саңа автордар, отчатоғу тыа сиринеғай культура лехете Эдуард Соколов, бечет үлехеттере Сергей Егоров, Егор Неймохов, Августина Хабарова, ученый-биолог Гаврил Угаров теттик айымнелары кирбиттер. Суруналыс уонна суруячы аяр иделерин жүйерелехилерин туғутунан «Қоборос» ден драматическай поэмата болар. «Қоборос» драма профессиональный, уонна народный театрдарга туруруллубута. Маны таханан Иван Егоров қастакыра формалақ пьесалардақ. Күн жыл аспытын кенне кинигетигери аға дойду сериетигерин кыттылақтарын кыйыға сирдәбит жон туғунан соруллар. Бу курдук Иван Егоров утум ситим кепсен, очерк кинигелерден бите. Кини айымнины олохто, сиделен, сөңөрен ылар болан бары суруюлара агаччыларга тиере. Маны таханан Иван Егоров айымнита сақа литературата сүз сылыгаранан тақсыбыт, сүз бе сүйе кепсендеттере ден сақа прозаиктарын антологиядыгар кирбите. Оғы литературатыгар суруялардағын, якутская детская литература, онтан салгытыгар сақа серенәғі оғы литературата библиографическай ыйынникка ыйыллар. Иван Иннокентьевич тыгынча 900 ағуан сылтан олығын техәк күннерігері дери хотугу солу сурналга очерка онна публицистика отделын себедисейнен үлеләбіде. 2 тыгынча сүрбе 2 сылга тақсыбыт журналисты Якутии энциклопедическай тахарыга саха сирен профессиональный сурналыстарын туһунан уапсая агыс сүз 91 сурналыс 15 сылтан үеһә ыстаасаақтар биографиялара, стихилere, үлелерин сүрін қайысқата ыйыллыбыт.
Иван Егоров үгіс қоғаны ыры болан толорулла сақа жонугар сергетигер кеңдік биллер. Ол курдук бам улахан тутутугар сақа комсомолистарын ыңырыга анан, сақа комсомолистарын атынан этерет марша ден қоғаны солаға да улахан оркестрга данан ыры айыллан сетихилэхтик улахан концерттарга толоруллара. Эн харга сарданы юннердинген қоғонугар айыллыбы тырыны Чорон ансамбл Сақа Республикатын народна яртыға Алексей Егоров, онна кені кергені Сақа Республикатын үтелі қартыға Екатерина Егорова олус шүгейдік толороллор. Бы ыры өссө туймада государственный ансамбл ырығыттарын репертуарыгар бигетик кирбите. Ыры онна сибекки қоғонугар бәртәхай ырыны самай дерин эйилэхтик толорачу мәңі қаңаластан ураты қоласта Сардана Осипова болар. Остан арақпат номоқо Күстәқтіп талы кепсенер Жеңнәғдіғаны олоқо Жікті әлі бәғдәлі Иламмата қирелерді Ирейдари хастары бін Сиригемме дайлы дылақ Себеккini бұлар бін Жолы қолоқар дыстара Иремун насибекким Олоғын динақимилара Түлбедері кирегі Иламмата қирелерді Ирейдари хастары бім Сиригемме дайлы дылақ Себеккini бұлар бім Ирасана мекин аттара Иремун насибеккин Инграугуя туруқтара Средек сулу содунан Иламмата қирелерді Ирейдари хастары бін Сиригемме дайлы дылақ Себеккini бұлар бін Иламмата қирелерді Ирейдари хастары бін Сиригемме дайлы дылақ Себеккини бұлар бін Себеккини бұлар бін Себеккини бұлар бін Онтон Куяска кухума қоғонун мелодист Константин Иванов номоғон матыптан билигин Сақа эстрадатын кылғақта қырығыта Александр Дечковскай сарын олус берке толорор. Иван Иннокентьевич Егоров сүгәһәрдәх, сурыналыз, суруячы, аяр үләтен, айымнеларын туһунан бу кордук библиографическай ырытыбын түмүктүүбүн. Маннык дегиттер таланнах кехини жылға хан әхияхай мукучуларга бербитинен кен туттун. Иван Егоров сүгәһәрдәх атын солун үйетитин, айымнеларын серген, ағын, кен әйгеғай тахарын, болғомтоғы техин мақтал. Шивей біз қоғанда ұрытыны еттімін. Зоя қорымда bir götürəbit balıqta, Zoya qorumda bir götürəbit balıqta kıha dalağına meyetten birimerini kendiki ılırı bulacak ereniyakka. Mamaktan kəyəm yıllarını hitmeriyağa. Belki bunlarına bu kinigeleri
саха сире барта аған көрен қас сери үбілейін айы народный театрдарға, сахавыт серин сүрін театрдарға. Бұл Иван Иннокентьевич айымнелары туралар. Бүгін Валентина Фанасьевна 2 мет салаячылақ аяр бөліқ бияқы гүлжікті олырыр. Онан жа биеге Иван Иннокентьевич бұд драматург бұхытнан сұруй бұд bir улахан үйелер үлетін көрек бұд. Төкеһеннән болдун, эгене барыгытын бүгүнгү өрүләк күнүнен. Иван Иннокентьевич кенегете таксыбытнан итидигистигнек бу Жоннорон Зоен Егоровналары, мункучулары, бихектерге бехетҗибе. Бу үнер күренә государственный театрын ататтан итидигистигнек агандалыбын. Беге бу Эдер театр сүбдәгын веребит, бу манны улуу сурьячы Янатырпын бағарабын, тоғы детекқа бұл кені журналист бол бұтын ең кені бұл драматургията, ұтық иеті, қобыростен пьесата, бігеге ұтық иеден спектакль тұры бұд, олық бұл классика болар. Бұл народный театрдар, онна бұл Нюрба театра, бұл бігі театр тағар бұттары бұл спектаклі. Бұл спектакль 2-15 сылаққа бігі театр бұттығыр тақсы бұта, күйі хеттон сылығаранан, онна Марина Китишина юбилейнай сылады. Онан 2 қос юбилейдағы спектакль әті, онна жонлар нағаныртық сөбілілер, онна бұл қобырос уабараға, бұл саққа жақтарын уабараға болар, уапсайынан. Қаннық дұлысқы дейдік бітіне әлелер, о бейеқі бе балдары, қасты доғылары барандар, олаттар сүппіндері, олынығы келер бейеқі балдар, бабушка бұттығынан сұй бұттан кенейін дейдер әтті. Иван Иннокентьевичі, оның білеген хей болғым тоғдығар бейеге атыры баққардар еқ біт. Аламай күн сарыламмыт, андар хандойду бар, былыр-былыргы, ар булаға бұқатырдар, ке аймақ бар төхе дағаны, дуаранақ сататылынан дуйдан көрбіт иін. Төхе дағаны, толымын көміхінен алтанынан, толук тұтты бұт иін. Ама туақ аттақ, қаннық бейлеқ, аймалғаннақ күнді тәчіргеле, демнеге тардығы, қол күрдік қолығы барай. Бұ, ие барақсан, иейіннен сүрәғар. Айыңат қантан айыллан өскүр күнігер, амарақ ие сүрәғар. Бу көміс сардан атынан күлбіт әбіт, ұй ұтынан ырасты күндер бит, жүке біл төлінінен кыспыт, сұлыс татырымын сулан ылбыт. Ол ехен, қотугу қалланым, жерекен құстуғыттан да әреккес жікті әбіт, ие сүрәға. Саллар сата бурай чағылғаным, келбениттен дағаны, кере әбіт, ие сүрәға. Андойдым, аралы ер жерекен, аттақ тастарын ағарда, кытанық әбіт, ие сүрәға. Әме құтырған әңірдесте болбат, ардақ бұлытын күрдік өңниян, ағы құтырған сүрәқпен бұлатам.
Et beyebin duhabın karıyan, ereyi soru cibarınan kusta, ürek baha atır bıt alaspar, ülügerdek surak etin misalına. Kanımsak östek, ıtık doydu var, kara tökünlü sabah anladı. Koturdarın sügen, uğatlarım, koduhattan dönnen tağıstılar. Siriyaga yiyip bit kotoydarım, sasadak tutan barar boldular. Arak sarsanalar, ıdağın soman, aymanın yemin manna gelmedi. İyağıt karağın udun köröngüt, iyeye koya, barak kadın bitmedi. Deligin varım, armi voskuytum. Ölök söylbin, vanna, bedülbin, soğla. Oğlum, serel bit serah, gün küveyi yemereyde, bebeğeske gelen, tus arga barar bollu bu di, alga, ye, karağın utun sotum, ye de be, bozkutum. Acır höstüğü bunca doktor, açığı yelek sevdim düğerken. Dünnalar kurdu, yerbit, köptü, tattallah hava sıllıya. Sühütten sılla, süratten sılla yaparsan Allah ettim. Sürehim möksün, sühüyüm kamsan, süremiske uhukta berbidim. Üyerekte kehi bolar min, üyere köte alhan atar bıtı. Seri tolan ugartıllanan kiren, seymektenen ölü diyen, tühen de bat tappatağım. Allah'a ciğafet terginin hitten, ayağını tarfıda, arılla gelirdim. Ye, ıtı aymana kalıma, İkken ergillen keliyekbet. Kara astan sancı tüyüm turuma. Kara kuta ahını suypat. İspir diyeni bağır körse yok büt. İye bit, etenge deniyor yok büt. Jol karağa soğuk. İnçağay tirpeğen ıstıbat. Jonum sergem direk boluk terebet. Ontan ehegi oğularım. Oktağıtın oktuman. Östağıtın üstümen. İspir diyeni törsenmet. İye bitep bitediyen. İtini kayandı terder. En algığın, süs bütütten öyüktü. En algı, kıyıga örgöstü yoktu. Attar duyaktara tığırlar. Kayime, argıstar gıttırımlılar bıhılar. Joğalarım, joğutaydarım. Östeğten öhüsahısı tiherke, öhüllüvet küstenin. İnleri tardar ideleklerge, iye kırığın diriyerdi. İye. Üyarahan kemler emsanlığın içi geçtik tarihin aslında. En körsübüt ereykin buruygun toluya. Ergilli yakbit, kıyı kınattan attı. Kelere götürüyorum, sallanalım. Kenavasta, kemsi nasıl cünüm. Öyle avlanmadı, ağamı havamadı. Taat ket kurduk, ken kömüstenin. Keti köyünen köhün ıstыбыт, kömüyönün kurduk, südü küstün. Oğularım, kotaydarım. Törebi talas kıt borum, tuttarım, eyyaka.
күн күбейе бит, әйеқі мақтал. Көміске бит бұру ұлы бит. Түрі бит дөйдуға төленнақ мақтал. Туғытағына илжасыл жақ бит. Бұрағай ие бит. Көрсі қадыл. Бірақ бұт түйерек бит. Түспәті түңнері. Етінді бет, ермедияға сылағын, илче бардақтың болуқтың. Силлелі, сиккердәк, сипперен күннері дайыстыннарын, бурғалақ, булжалақ, бұзери, өлі, отта қардағын, әтеңе туаран, әргіллен келен, әйеләқ жебіт бұр ота ұнармын. Töhödä bugün soğutuq. Tohuğu kurduk duran kallarbın. Künnü sırdabıt, uhun üyağın kömüskür, bes vallahbın. Sürek ahıdın, kığına tuttamın, emiye turabın. İyike, ihittim, ihirek tılgın, ıtık alkıskın. Öhürerestiyok bir örgühüm öz sası otunan tığının, sirürdün, sülühün saba sürere, otoy toktun. İye, üçügeyin, ükür attı oğala aspar kirer. Köy etten köregeyi mırıtın isterim. Taatte ben tal balak yengin taptığı köröbüm. Tardığı ki müsirelerin gülü gırsıdım. İyi. Bu seri sostaq otugar. İkkilhim salgalan körbötü. Sicin östüaqpın kıyır tuğgar sürek bir öz sas vota. Öspötü. İteğe iyi. Toqtu bud kıyıqan iti tölünün iti soğuttan yeni mürdüger sibek kitıldı. Kök sirem bolan kögeye kamsan, körer kas serin aksına aytıllığım. Kıyı kennetten künemi, köreğin taksırın, aykallığım. Yeke, atakağa kirenihen ignibit kurduk oktan tüspüdü. Sirdin, kallanın, tüyere ergiyen saba tühenererin gölbüdü. İyesir. Köksüm keriyete kırar. Sinyen, kılgan karakpar köhünde. Alamay künnək kök kallan küden buronu kıha büründe. Kırıktaq östək, kökan örgöstək. Kırgız ığağın ıspıdakan. Sirbit çelgiyer sine köger. Sizin maygını doları ıha. Ay bardığın sanan ağından kirbidi. Argağın tohudar. Öhüsiti her örgöydək kümmər. Oqsu hasıl canoktar kıhıda. İye. Tankamım ayda. Edek tügene. Tığımın hayda ısbalak buronna. Oqsuhu. Hamay otta hügene. Oqton kalbıdım alı sabatı. Uyutta sılcar sühökbün bılcan. Ottığından sıtıydık karıydı. İkki karakbın sabıta salan. İti tölen. Ölüde vurdu. Körün östöktü. Kıyı tuhugan. Köngül sürağım kıyar kutatın. Vakka kıttıhan. Umayan taqsan.
улуу кыйы туһугар охтобу. Кыйы потуу үйрүтүн билен мен кырык сиренен төннен испиппин. Киэһэ серегон наммыт бир кутарга сыньяна келбеппит. Кытыы турар кыра жыага күн тахсыр жери нуктан ылбыппыт. Сарсырды туран, комунан, кутартан тахсан, карааран көстөр тыга барбыппыт. Уанчы фристын утары көрсөн, уоту карса сухас быппыт. Эсте оғытыттан өлері дүбер, тоғыттыру мияқа өйебіл болтары. Тоғырым әппит тұлғын толыран, дойдың борын ұңғық бар. Yeken, ıtamı sonlamı. Komaydum dağın. Tüyle bit. Töröpbit yeri. Tühen kördü. Dağıttı bu narıçar gibbit. Köy konutun köyğar köçüldü. Sanan çepçen. Sürağım erdi. Sirbin doydumun körbüt keriyedi. Saharga manyu. Çürgüm tığır, saz kekemigar sılcar kurdu. Ona dal barbın, vaxtaqtı kuva, ona saz taqbar, bastan uğru. Çaran ortadaydı çelgiye saytar. Antonin bir gün onunla o külüydün istemmin veremin. Bir soğan göre külüyde bu sirke bar kurduk sana emiye turabı. O sürüktü ayak kötere. Onu vardı sana dar kurdu. Eleksey götür açını eleksey İspirtiyen bağlay. Erda kırıskası derediler. Küncülüm orada, kırcarığımdan gösten kelelle aktarsana. Ürgün
kurduk. Halın siyenlerin iliydi gerçekti. Almay günü sandıgar körümneppi. Bu gıdık iyiydi. Владислав Портнягин. Артист, режиссер Антон Батаков. Артист Никита Соловьев. Саха Республикатын үтүөлээх артыга Федот Львов. Артист Күнер Күрені Государственный театрын директоры Владимир Хлопков. Сүрін оролталарда Саха Республикатын үтүөлээх артистката Мария Данилова. Так, Егорова фотография вообще. Күндүм аны гажыктар. Бүгүн биги үтөкеннәх жоры кияга мустан Сахабыт сирин бир үтөкен муз кая рестораныгар. Егор Петрович Макаров салаячалах үтөкен ресторан бигине Иван Иннокентьевич Егоров жекергене манылах сандалытыгар. Кені улахан айымныларын кенегетін сүріқтәхінігер бары манна күнді маны ұлжық болан олар обыд. Бұ тәрәхіні тәрерге бияқа күз көмі болан үләләтілер білден тұрар бұл Иван Иннокентьевич үті атығар сүгірген Сахабыт Сирин национальный библиотеката, Сахабыт Сирин көрдірөр етнері компаниясын қотығы сұлыс академията, Сахабыт Сирин сүрияшыларын сойуға, онна білден тұрар мұкучу нәхилеген орто осколата, онна салалтата. Онын бүгінгі үтіе жары күнге бейге Иван Иннокентьевич Егоров бұттығынан. Саха Сирин Суряшылын союын бірістәтілі народный поэт Иван Васильевич Мигалкин бүгін бейге жары күнмітігер келен ағадлет ұлын әтер. Бұл бүгін қайдағара Зоя Егоровна терейбет кергенин кенегетін сүрәқтәхінген әдеркен саспар төспіт күрдік сананным. Сәтті оны сылларға. Ойбанының хендебе ұтыр олыран кәпсетерем. Кені бір көліләбі туалаттырын кіргіттірін өтчетоғы. Қайда құрдық істіңнік оны маны келер кемнері сұрағардығаран арын көрбітті бәбелерinin sanat astağların. Manlık terəhin kihini üerder. Kihiha olus kıradan adam. Toğa kıranadan idi olus kıram. Bu tümsüğünü beyte soğukda bollar duatından sürağınan kaydağara büteydi. Tuğaqqayan eten Beytin sanaların diriyerden Uyban Innokentьевич beheyini tümpüt kurduk sanıbın. Uyban Innokentьевич'tin men ulahan doğurduğu da tabarıstığı da bol batağım ihen. Haydarı kinini ubay suriyatçı, talannak suriyatçı, semey kihibığından sığınalıbın. Ol settonu sıllarga genedir komünist köleli hırıttağına Qohanlar bun bir yere kelerim, kiniliğin sudurgutuk kepseten aharbıt, onna kini bugün yürüyüte diyen, bu talıllıbı tayamnyalara kün sirin kördüler. Kayda kurduk üsügeyi, kinini tolura ağarbıt. Kini oğota siyenlere, üyelerge bar boğukturun kurduk, kini gete onluk yürüyle. Anı iti umnalik binetebin. Sana sağlan itige sanabıtım Zoya Egorovna ehil olata sülbü üz sılga. Gımıyın besiyin günleri ger miyahariyen
Uybanca göreviz ağıvan sülbe tüet sılga deyit tuğun tuğluqtaq ağıvan bir sağın bu belyetener saz gözler sönday tuğunan prezident urağından onun kinini belyeteğinden kinigetin bulağını killere gemiye haterin. Men bebin toğu dinlik hanandım diye. Kinige bilgen kaççeta kumağı da gıratar. Kini bisiklet taksıvata rapıt ki. Ola rapıt ki. Vanna ki mukuçular beylere patriottan ite taharbıttar mukuçu bağlığa skola takımlayan. Bilgen satatar kini talanna hurriyatçı buyduğundan Respublikatigar ülelâbi tülete, kömöte köstüyen nada, bozkut dünen. İtibarıtı sühünen tığınca. Onu öydetörün telefondan bulağını kildirelleri. Hilbe seygar bulağını orubut. Onunla sülbet ve sıllâ kinige onunla haydara talannağ umnuğa hıcar diyen iti örgenimen umnuğa hıcar diyen. Kihi oluğa kılgahın kurduk. Kihi bet türgenlik umnullan kalar. Umnulluvat ağıyak tügennağ. Oğulurdağ, kergennağ, onu senerdağ bollanı. Olur can bollaqtırına. Kolubur, semen rupa boybanı kez ağa doğur ete. Toğuhan bir sahın bu behağa tuğalla biblioteka biletahın botta ildarkan anal ıyağından ondan bihge uybanını kentiyeviş bütün iki yılından toğa bir belediye uğurtaq budi. Onunla men mukuçalara di körön kepseten baran ginergen haren evin. Yoksa kebeyi jaktallara diyen uratılaqtar. Men olok körövün kebeyihin kastını elektin. Ağrı ettir onunla ercan kurduk gönü ıras haydırı sırdık sanalaqtar. Culuddaqtar toq kabarıdıgar. Anı iti muğuçular eyyoqtırı diyanıbın zoya goramnağa naha maqtannım. Emiye bağa nabın etebine yiqa. Min elbağı tuğu huribik gehbin. Esiye diyen Suriyatçılar tostandan elbağıqtıqları 19 saspıttala bir sebep olanmın sağa beden hurriyatçıların baratın Moskva yerine hacem bir sebep. Toğura uybanını kentevi suribatağa bebbin. Ondan en emiye etenini haccan ana has miyeqa telefondan en bihi körsü yok bütün nada. Tuğakka diyen. İki yılına min settuğum mun toluqtaqbın. Oğlunna bu manlık ütüyeken Suriyatçılar tostarından benim kırıkı yaktığının interviewun tarihbın bağırabın. Oğlunna inkıbıt gemete. Sağa berinilah çaktıra diye kurduk. Taptalıgar berinilah. Onunla kaydak Suriyar ben kaçıstıbatın beşleri bu üstümnaq kinige ben bir yere ben. Bir hem bir sulusta toğru bu kinige. Bilgin tuttaran varan etiyem. İti toğu kıranıydı. Kaççık hem çeşitten bu ataq. İti koleksiyonnaydı. Oluk sedak kinige. Afarizmlarım. İti miyene hepte. Ola ata bir hem bir sulusta ben 6-10'tan taqsa kinigine becat ettim. 6-16 etti dual. Oğlundan has kinigetten bir dikili strakalar erehepti. Onu bir şer vonna ana has minnetenge boluğum, enetenge bolar körsüyük bitsepti. Telefonundan satadı. Toğu diyitergen çoğabin eti hurriyatçılar barı tuğaktaki istele huwa. Kanlıkta tutulga oluz jadanıtı olur olurlar. Ola ata tükünnağına nere olur olurlar. Baybıt taybıt diyen Aksannaq bolar, nuçağıda sakağıda, cing talannaqtır bolak örü semey bolallar. Semey kihi dolkuya diye kergeniger oğlurugar, bıkırımçık olur oğlurun jon ortağını yolu var. Jonan bihi karşıyakpi, bisiyakpi, vanna min kölüene manna tağıyak var gıt, setti onçalı. Ağam ottu bud, oğun sılahıgar, sarsırda tanlar, üşügeyde boğalara,
Kur'anak kardağas umayar tığar, ubun kötüter, jekti muzika bara. Ağam ottu bu toğun sılaattan, kırır büttünlükке sulustaran yollar. Min oloğum innikitin tüstenler. İti Sovetski armiyaydan sürbelakka surulbudum. Anı 13 akper Suriyemin 2 yıl bıtım. Taptal toğuna huriyem. Bu ol sitten bıkbakka hacem. Piyonyer kaltıstak. Össe taptabıtta bağıstak teoçiziskege gilleren möhbüttere. Hiç kohanım anı gete. Solusta kallam var, min köten taksamın, eyyeha taptal bar soluğu dalığım. Ol solu sırdıga, sol bütün iyyega, taptal bütörüytün, kenilliğin umay. 6 klas ürünəşe, dvoyişnik diye, 2 yıl bıdım. Anı, on ağıstak par, Blüta Petuçi şeverine hacabın, 30 kıhı kıtta üzeri ol bud, kurs budugar. 15 sokkovayı bir dakbidine, Iyıbıha ki kırgıtlarga hıbık kiliyip, uskumbiriya sayıra eginçe partisinlik astarından, olumna cebelen ettiler. En payatımçıyan saka kırgıtların tohunan suruy bakkın, saka kırgıtların kaygaba takkına aneyine hatıqlı suali bittere. Ahır kahalgatıttan, kas tohunuk tolkuydan, manlı koğanı huribudum. Bu koğan surullu buta, lob kurduk biyen, 5 yıl bolla. Bir yıl bolla. Setto ite aksanı meltoğatim. Setto 12 hurulup ola 1 yıl. Saham kırgıttara, ırım tulluktara, kara sahıl koyu kaskıt, yiyen kamsır bollağına, tüley kara tünler, sahabıt seriger sırdıktar, buz pudman yoğun, kara kara kıt, miçer belektek bolan, bihigi sakavalatlara, kaybatı kayar, satabatı satır, küz yolu dağpıt, saham kırgıttara, ırım tulluktara, ömürük kuyas kıtahuttar tımnıga, sılayırı bilbekke, buha katüleli de sırıttar gıt, tuğut kurduk narıngıt, çoran kurduk tupsagay gıt, bihigi ken tuttu bud, bihigi ıllırmılar bud, saham kırgıttara, ırım tulluktara. Ondan kahıttırgı ıtılabı pıntahar bataktara, toğu diye saka kırgıttırın toğu kuhağın bağaytı koydun. Bu hatan kubarı bu çoronğu tinnetin diyenler. Çoron kurduk tupsağı git diyetem diye o oranlarına. Onu miyin kırgıttırı bu silabit. Çoron kurduk barıta gülteyen tuğaktan, saharan, hararan turallar. Dinger çoron diyen o çolur göğre tuppak emnerede. Anı eti uybanın keş tuvar min toğa kelebince, sılcahatı bud. Min sılcahatırım kihe kelen asfad kanlık bara suruyatçıga kihe maktanar. Olukku yöreniger kenisin bire yaka oluk uğrar. Oluk birer, sanatın birer. Min iti kohonor bun eder edağın ağalar bin. Barıtın keriyete eder komünistke kene piyet sekreter diyorlardı ona taksıbıtım. Ondan payakka suruyatçıga beşettem mep bollağına kekter. Bir kemgeten turabın, doğuna isteyen ırbakı diyen. Irbakı kittidana suyullar, ergerdana bırağıllar diyen etemmin 16 yıl ola beşettem edağım. İti sette 16 yılga sülbek kila oğlu 30 ağız sağız pardılı beşettem edaktıra. İti suruyatçıga naha yeden tuğak. Bu 16 yıl kannadı beşetteme kahıttargadikini adı son. Min bu kemlerge naha karastar etim. Olgıma suruy butum. Sim bir suruyem varan ol biligin 6-16'da 6-16 kini gelendim. Toğa diyece. Elbette baballığı bolanmın suruyatı ben. Sanabı netebin. Min biler bin atıttar bilbetler. Min ereydemi bin atıttar bilbetler. Kihi kılga soluğur. Jonga ütüyöne sırdığı rahı taptalı bağır bu polla ol bağa sanat algığı tiye hatıqta. Bu uybanını kentir bu beyte huğa kararı
kini tüyeken sanalara bar bolanlar, salgın kukka kötü silger bolan, bihi bu tümsen kellibin. Bu bihigi mukuçuları kıtta, bu mannağı bibliotekeleri kıtta, televizyeni kıtta, kepset olur dokbuti. Manlık, jonlar bar bolanlar, sakadiyen bar buluğa. Uyban enike suruybut kobrağın kurdu, malginlerin kurdu. Barı yiyeler, oğullara siyenlere, balcar kaydak kemge, Ukrayna etiget, soğuk bol battırın tohugar men iz sanabıttan eteben. Behigi oğulur bu siyenler bit, doğul yoktağıtırı. Behigi naha ağıyakpıt. Ondan bebe bitin kıttı toğul ustahına tanınahabıdı. Ata naspakka oğulur bu siyenler bit, edenge sırıttınır diyen bağınalık bulukayın. Ya ehika jolugin diye beppin toğu diyen. Jol diyeni kihi arasta kıydı. Sorak kihi karşılak bola. Sorak kihi diyelak. Jol diyen toğkanı diye. Kihi bilbette kihi agar ben töröppi toğur kurduk. Sıla sistin sığınnak bulukayın. Oço bihi jollok bitten yakbet. O karşı büter. Diyevat könnürü künnäge. Ondan sıla sığın sakağa bevete kardırıtı süttağına sakalarca estiği var. Onun bari bilsiyakayın diyebin. Eğer gi doğurduğa örü gırahanda çağıstar bıtıgar kardırıtı sanabıtın hasta. Toğa bihigi kuara tolok toğtura dener canlar deydibi toloktan. Sanat hastas bu. Tırnak ki, tırnak süre, tırnak duha bebeğe olusuna diyer. Kardırıta sığınga. Onun bihigi hatır ulusa kössen bebekten ardelehen kayda kaytay diyen kapseten ağır. Men ite karağımdan adım eltabit baltılarım kurduğanır. Bibliotekar kırgıtları. Bu manını bilir ki hime körün biz bete abip. İti konuman durava gibi. Aha nottolamam etiyen burası günlere gibi. Men o hamsık bu atakbat. Men karağım elta. Maktalı gıtta. Maktal, İmam Vesilişke, manıca Zoya Korumları'nın anahas, üle bolar. Onda benim hemşerim bu. Kürt'te Osman Kepseti bu oturur. Onun kırtık senyene taliye bilgi dalana kalbinin tuhanamın ejiğine haddeli kende onun dalana. İsteklik bargıtın büyüğü jara körsühünen ağaddalibin, gaz bildigidiger, jol taptal sırdık egede bıstız patitimnäh bolğan. Bugün bilgi manna musdan robot, bilgi taptallah südü kihibit. Men kötüyedim aha, ki sırdık adın aktabıt. Men kinini öйдән kalbıdım diyen kırahcan bihen sahan belete öpbit. Jokuzga korakka bihi çorapçıktan bara göğün jekirge mitin kıttı kelbipbit. Onda çoğurga ağam tınnağı iyem ederken bara eder, bihi olur bulak çoğumut ederdir. Ondan bu iyem bir götüre ödeciyem. Zoya Gorovna jalok terehine tirgillah hecir. Di ondan bullağına Naryanı kafedin barıdı. Onçalarga bile Arjnikidze 5 biri tüzüpten. Ol Arjnikidze 5 bihigi ebebit olurdu. Ebe ana. İyebit iyete bulurdu. Bihigi iyağı eci. Ol onu tol çugas paytan ol jetten komunan taksamıt onnalara tüster bitce. Enne kiremmet naçüt İbrahim tatıbı John Sergi Bağıtı doğurum ustanlar berteğe İbrahim boğutanı men kayda karan ha öydüğün kalbıdım. Öyberen haber bari yürü kötü İbrahim'lik korakıtın İbrahim'lik tabıdım dağına oğun canaksanına kıladım. Olin adırın naçütü öydüğün kalan kalbıdım. Ondan men öyber sana haber cacay ban bu manlık sahagar kadar öyberen haber falan kalbıd. Ondan çorapçıktan gelene dağbitnem ajidah beli toqaqlandırış video olur dahtarına ondan nar tüyeret gelemedi. Ona jidah bir bulan olo kurort kuduk hanret me jidah. Toqati terketten derenda olur o toğru bağlayda uyen soğun ola hoq buladi hoq geledi diye kuduk. Olin bulana koraka hidibit tane ulahan bu kora jeter tühemmet
бағнайда уға суна өттен. Күні бұға жонна чалбаттыны. Бұ әді Зоя оғылырын күттаймен банюшкалы нейін өтеулері дейді. Сен онтан бұлағына ол ғыджан біле мағығын барды де, жүгасты. Әттіс мағығын деді. Студенческая мағығын аға. Ол иннегер нар квас атылылар еді. Оны жа өңіріп күйастырға сайын екеллақ бітіне таққан квасыла нехебет, мороженое сейбет, олен оғысағым ақтылғаны жакоракка урут сол да бұханы да бұллади. Білінге күндік асфальт болбатақ чорып жыттан балтыра жағының, екі жағының жондар келендер, отчоларға бейге олық бес жағы бұғайын аяндан келді. Олық сол құғаны да. Ети отут жағылағыды. Наталья, Иван, Иннокентьевичка тугунан аймағағыды. Оны еті толыры көпсәйбәті. Оты Иван Иннокентьевичка мен иебінен аймақ болар бұлақ. Мен ием Яковлева Аграфена Сергеевна, Зоя Горовна Егорованы кітті бірге дүрәйіптір. Әжейді балыстар, үз сыл разницалақтар, онан бейе оған жаннар бұл әжейбет қарағандалығар ұлақтақ бұтчы. Сөп әжейін бұлағынан ға жүгей дегеттер таланна ұчытау, төхілі ғанбәқ көліуіне оға кене илейтін нөңі астыда болу, әттіс нөмірді аусколаға саған тұқар өлелен, күн бүйінгенге үлелі етір. Онтан мен олық кіретін болады. Өтшілерге мен ол бен сағын білетерге үбілегі бесте алталағы деп. Онтан бұлағына жер істіккенеке істебетін білігі жан бейге көліктен торавды. Онтан елі ағаған бұлағына бейге опта жорапчығы олар бұқпын. Онына үлелен қамнан тұн ағам бұллағына райкомға председателін ләуді Чурапчыға, онтын бітәйік сылларға білеген ысқыпқа Чурапчинский дем болдырықты. Отчаларға ол хамарды сағыланарығар, кене бастығы олығын ұрпыты бойды яны бұд. Мясомолочный комбинат деді Чурапчинский ден. Бұд, онтын үлелен барын қорыққа көхін кейт бітім атына. Ием бұллағына сағын тұқары үрін қалаттағы анел, едетігер бәрін елер, түрден 2 сыл үлеләбді Чурапчыға сүрбәттен тақсы сыл себедісейнен ләбді инфекционный отделенияға, онтын қорыққа көхін кейбедегенді манна үрбәттен тақсы сыл үрбәт кегілеме Чукускайдағы городской горбольницаға үлеләбді инфекционийынан. Үндік категориялар біраз әді, білеген сынялаңны оларар, Саха Республикатын үтеулер біраға. Онна Российская Федерация туйгуна, здравоохранение кені, білеген әді эпидемкурдық сынялаңны оларар. Сөп, әді бейбеге түрәуді өбіт, әжейдәқпен, ортавды оровайдақпен, онна хамай қырылыра мен боламын. Онтын сен бір айыр әйге қалаттағым демен, ағамдағынан әжүйді қоғанлары сұр ереді, ұллыр еді, олен ұллыр талағаным жоғырым бұл ағам аға ұғыттан ұжорданан кәлбет жағылықтардан дейін әтекпін бағарабын бейге аймаққа Саха народный сүрячыда сөйді далан бар Василий Яковлев бейге бұллағына бір түрітчүгіт бір ағаттан тарқанан бір көтірәуді байтыр болалар. Мен ағам троюратнай ұбайы болар болар. Эхелер бет бір көтірәуіттір. Мен қосы хем кене әдік күтті бір көтірәуіттір. Олейін бұллағына адымдағыны олырдың sıcağından keler, onun ırığı bolup бар harazı dalana bolum diyen attamadım. Ondan onun naha çünkü nige taksıbı doluq görömün serkedim ağay, görömün söktüm maqtaydım, numdan bolan naha çünkü ılan ağığım. Onna össe dağını mandık, kine ağda attana turdun, süten semeliyen kalbatın, oğuluru senlere tırnağın tukarı ergillek dillen kele turdun diye deyip bağırım. Onun bugün daha çöydük sanağın aqtan ağıq kayın
Киһи орто туруу бараамдайдыготтан кеппит олоҕугар кииҥэ окко түһүөҕүттэн жолу түстүүр, жолу билээри келер. Онон биһиги тапталлаах уйбаанана кентиэбишпит кини санаатынан сырдык саяҕас амарах болан маннык керечээр коһооннор айымнылар айыллан тахсыбыттар эбит. Билеген аяқ бу менютага биһиги мус кайват ресторан фирмене бүлүдатын болкойохайын бахалыста дебо бүгүн Зоя Коромнан Егорова жекергенинен биһигине маанылах сандалас болугар күндүлүр. Онда билеген бу биһигине үккис ити ахылыгынан мус кая шеф-поварын фирмене бүлүдатынан биһини күндүлүлер. Дере тохсугу туттагана көрдүкай. Bu bara gittiler, eyaha biçigesti kahanten. Егоровтар жекергеттириттер, онда музыкая шеф поварыттар. Салаячы Егор Петрович Макаровтан. Онда бүгін леле хамсы үттер бары оғылап түгір оғылаптар. Үтігер мақтал бүтін тердебет. Бейдаланы ретін тойгын болғойын. Бүгінгі жару көмметігер анан ұлғыр. Сақабыт серін эстрадатын сұлуға Зоя Коровна Егорова Қануру Балта, Наталья Кривошапкина Яковлева Далана. Айыр екеға он ағыс аспыттан кейін бітім. Ты қайсатын академитігер студионның хиджабын басты курс кәнеттен учеталбыт, ырыға учеталбыт анна Нуралден музыкальный ансамблға ұйылдар етім. Жетағы өләбет сайыңы кәмге ұры аяна қалабыт дедеді. Аны отыттан тақсы бейінші оттан кем тағаны тұлғанлық жүгісті ғылыммата. Мен бұланы ұрыққы хевескі хөөс оғыда боламын үжетал әтті де бетті дейбін күндік санамынды қайдық түйілі біремем кәлбек боланды аяр таланым төлі көтен ол сайын ем дачытыр сәргеліққа басты кырыбын аянмын. Күн бүгенге дері аяр әкебін күтті үкса сетімді ақпен. Бұл намно сүрбе бір сыл болар. Сүрбе бір сыл егер сүйіз төрдентен тақсары айылында. Ол күдіксіға ұры аячылары мелодистарын сойуғар онтан тақса сыл әме челедінен үлілейбен. 16 сыл эстрада государственный театры үлілейбітім. Бұйыл бүкбітім. Тоғышырыды. Сәп онна итерияларбын боллағына бәмірі болбаққа саға үтөйті да боқ артистар бары толыралар. Любой кейіне болан артығы ұллаққа мен кені репертуары мен ұрым бар. Артистар олыс мен ұрылармен толыраларын сөбілейлер. Бәлері лоқ кетеген манаған очараттан, деу күдіксілі сылдан кетеген дағаны ұрымын бұл тойықпын кетеген ұлалар, ұна толыралар, ұна бұл кеңайгаға тағарандар хит оңыралар. Кейғаттан хамай хит бұллады ұрыққа. Айымниға сүриятчыға дағаны ғылбыра бұл айымнита жон сүряғын ортадынан кейдағына бәйдің местетін болар боллағына бұл самай ұлыған аятчыға сетихиді болар. Онын бүгін кейі бәйім айбыдыралар бұттан икіріні бұғатардан етінері бін көңілден бастығыры жоллоқ түген бағылысты. İkinci oğlu sonunda gühörü ayıldığı tırımın bugün yaka eğinlerimin gömülden bağlısı. Gün aksın gün otun görünmüyor, saya salgını toru eğeriye, sana kemteti miger uydaran, salgını